Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi Svetu Mariju Magdalinu, sveštenomučenika Foku, prepodobnog Kornilija Perejaslavskog i svetu mučenicu Markelu. Sveta Marija Magdalina, mironosica ravnoapostolna, rodom iz mesta Magdale ukraj jezera Genisareskog iz plemena Isaharova. Bila je mučena od 7 zlih duhova, od kojih je oslobodi Gospod Isus i učini zdravom. Verna sledbenica i služiteljica Gospoda za vreme njegovog zemnog života. Pod krstom na Golgoti stajala i Magdalina i gorko tugovala zajedno sa presvetom Bogorodicom. Po smrti Gospoda ona je 3 put posjetila grob njegov, a kada Gospod vaskrse, ona ga je 2 puta videla. Jednom sama ona, a drugi put sa ostalim ženama mironosicama. Putovala u Rim, izašla pred Cesara Tiberija i predajući mu jajce crveno obojeno, pozdravila ga rečima Hristos voskrese. U isto vreme optužila Cesaru Pilata za njegovu nepravednu osudu Gospoda Isusa. Njenu tužbu Cesar je primio i Pilata premestio iz Jerusalima u Galiju, gdje ovaj nepravedni sudija u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti skončao. Potom vratila se iz Rima u Efes ka svetom Jovanu Bogoslovu, komu je pomagalo u delu propovedanja evanđelja. Sa velikom ljubavlju prema vaskrslom Gospodu i sa velikom revnošću javljala je ona i evanđelje svetu kao pravi Hristov apostol. Skončala mirnu u Efesu i sahranjena po predanju u istoj onoj pećini u kojoj 7 mladića, čudotvorno uspavanih na 100 godina, potom oživelih pa onda umrlih, vidi 4. avgust. Mošti svete Magdaline prenete su docnije u Carigrad. Blizu Gecimanskog vrta nalazi se divan ruski hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini. Sveštenomučenik Foka. Prenos moštio iz Ponte u Carigrad oko 404. godine. Glavno je praznovanje ovoga svetitelja 22. septembra, gdje se i nalazi opis njegovog života i stradanja. Još se u današnji dan spominje jedno čudo ovoga svetitelja. Neki čovjek Pontin beše uhvaćen od Arapa. Arapi ga okovaše, vezaše mu ruke na leđa i tako ostaviše da umre. Ležeći po trbuške na zemlji i nemoguće se maći, zavapi Pontin: Sveti mučeniče Foko, pomiluj me i spasi me. Rekavši to, on zaspi i u snu vide svetitelja Foku, kako mu se približi, dohvati ga rukom i reče: Oprašta ti Gospod Isus Hristos. Kada se čovjek probudi, nađe se slobodan i razrešen od svih veza. Ustade, dakle, i ode domu svome i uze svetog Foku za svoju domaću slavu. Prepodobni Kornilije Perejaslavski. U 15. godini zamoniše se od starca Pavla. Docnije se povukao u pustinju na molčanije. 30 godina proveo u ćutanju, ne govoreći niskim ni reči, tako da su ga mnogi smatrali za nema. Potom sebe je tako isušio da je ličio na kostur. Pred smrt primio shimiju i upokojio se 22. jula 1693. godine. Sveta mučenica Markela. Na ostrvu Hiosu ova svetiteljka uživa ogromno poštovanje. U crkvi njenoj dešavaju se posvegodišnje čudesa. No žitije njeno nepoznato je. Po predanju, Markela je bila neobično pobožna devojka koja rano ostane bez majke. Njen neznabožni i zverski otac hteo da živi sa ćerkom kao sa ženom. Markela pobegne od oca. No ovaj, razjaren kao pravi zver, stigne, pa je na komade iseče. Blizu hrama njenog nalazi se neko kamenje, koje ovde onde biva kao krvlju prožmano. To kamenje narod uzima, nosi u crkvu, moli se svetoj Markeli
pa meće na bolesnike koji od toga ozdravljuju. U crnu se tugu zavi Magdalina zbog krvave smrti Božjega Sina. Tuga je ljubavi najgorčija tuga, ona u svet nema utehe ni druga. Suza je uteha, a bol drug jedini, svet se u mrak zavi svetoj Magdalini. Slabi stvor čoveči svetlost iskaše, Marija po mraku bez nade pipaše. Njegov grob je svetlost, no gle i grob prazan, ukrađen mišljaše nag i nepomazan. Zaplaka se gorko, nikad kraja plaču, u tom glas čoveka pokraj sebe začu. Ženo, zašto plačeš, reci, koga tražiš? Koga tražim, pitaš, želiš da me blažiš? Ako si ga uzeo, reci gde ga metnu. Pogleda Isus, plačevnu i setnu, pa je zovnu glasom sladosnim Marija. U srcu Marijinom svetlo se zasija, o poznati glase, slašću nenadmašni, životom i silom glase preizdašni. Tim glasom je Gospod bolne isceljivo, tim glasom je istin mrtve vaskrsavo. Životvorni glase, o čudesni glase, Marija se trže i obazre zase. Ravuni povika, u tom sunce granu Mariji i svetu novi dan osvanu. Rasuđivanje. Blaženi plačuši, rekao je Gospod. Blago onima koji plaču ištući carstvo Božje. Blago onima koji plaču stradajući za veru Hristovu. Blago onima koji plaču kajući se za grehe svoje. Pravo pokajanje ne može biti bez suza. Čime ćemo oprati grehe svoje ako ne suzama ili krvlju mučeničkom? Velikom Makariju pošalju nitrijski monasi molbu da dođe on jedan k njima, da ne bi oni svi morali ići k njemu. Makarije posluša i dođe. Slegnu se oko njega svi monasi i zamole ga za reč poučnu. Zaplaka se Makarije i kroz plač reče: Bratije, neka oči vaše toče suze pre nego što odete tamo, gde će suze naše pržiti tela naše. Tada se rasplakaše i sva bratije. Sozercanje. Da sozercam čudesno javljanje arhangela Isusa Navinu kad pođe da osvoji Jerihon. Isus 5. I to, kako se vojvoda vojske nebeske javi Isusu s golim mačem u ruci, kako mu reče da izuje obuću svoju, kako i mi u životnoj borbi ne treba da se uzdamo u noge svoje i u opremu svoju, no u onoga koji se bori za nas. Beseda o neumitnoj pravdi Božje. Jer kad Bog ne poštede angela koji se grešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga. 2. Petrova 2.4. Kako će poštedeti grešna čoveka? I prvoga sveta ne poštede nego samosnoga Noja, propovednika pravde, potop na svet bezbožnički, i gradove Sodom i Gomor sažaže i razvali i osudi, kako dakle da poštedi tebe, grešni čoveče? Zar si mu ti miliji i dragoceni od milione angela i od tolikih naroda potopljenih potopom i od mnogoljudnih gradova? Pa kad na angele nizvrgnu mrak pakleni i narode potopi potopom i gradove ognjem sažeže, čemu se ti nadaš grešeći, neprestano grešeći i od greha ne odstupajući? U milost Božju veliš. No zar je Bog milostiviji sada nego što je bio onda? Zar se Bog menja kao čovek? Ne nadaj se bez mere, nego prema meri tvoga truda oko popravke života neka bude i nada tvoja. Vaistinu velika je milost Božja, duga je trpeljivost Božja, bezgranična ljubav Božja. Gle, Bog tebe više miluje i ljubi nego ti sam sebe, i više ti On želi spasenja nego ti sam sebi. No ko se do kraja ruga milosti Božjoj? Ko se do kraja ismeva nad strpljenjem Božjim? I ko se do kraja protivi ljubavi Božjoj?
Hoće li ga Bog silom uvesti u carstvo svoje i učiniti sugrađaninu angela i svetitelja? O, kako je strašan mrak pakleni, iz veka okova i škrgut zuba. Tu stanuju oni koji se narugaše milosti Božjoj i protiviše ljubavi Božjoj. Zar ćeš i ti tamo, zabludala duša? Bog ne želi da i ti odeš tamo. Angeli tuguju što si se uputila tamo. Svetitelji se mole da se povratiš. Crkva prinosi žrtve za tebe da se urazumiš. Ako sve to prezreš, o, zar ćeš sve prezreti, kakvu onda milost očekuješ od Boga? O, Gospode pravedni, pomozi nam da se blagovremeno trgnemo s puta ka mraku paklenome, urazumi nas i u dobru ukrepi, pre nego što pošleš angela da nam dušu uzme. Tebi slava i hvala vavek. Amin.